खुरुमजरी ISTV Manipuri Pau Mining Tapi Punamapu Taram Oksari Ngasigi Marui Pauda Manipur Police na Community Service ta Hena Puning Changlabadi Praja Singh na Police pu Thaza Dabagi Chang Hanthagan Hairi Pau Sandok na Pizari Police samadi miyang gi marakta thazana daba leiriba si miyang gi community service ta Manipur Police na hena pungning changlabadi ko khanbang ngamgani afaba police department oibada nupi police singi thodang chawi haina nupi police singi workshop ta wangang khiba singna phungdok nakre Imphal West District ki SP office na sinduna ngasi first MR complex ta pangthokpa workshop aduda DIG range 1 Clay Khongsai DIG range 2 S Ibomcha DIG range 3 Bandana Imphal West ki SP Dr AK Jhaljit PRO RK Tutu Sanasu Saruk Yaki Togetherness and Fighting Crime have a theme the Pangthopa workshop aduda Clay Khongsai na phongdokibada Hauzik Manipur da thokliba thodok wathok singda nupi amadi mahiroi singna khongjang changsilakpada lakshinna ba hotnabada khudong sadaba kaya mayoknari social crime asi Manipur da achoba crime makhalama oire masi mayoknana ba akhanna police team oiba mathok tai case ama solve tobada matamgi matung ina anoba lo khangba amadi Tanaba Changi Cyber Crime Unit Sing Imphal East Amadi Imphal West da trial oina thabak tawba haure masina mai paklabadi achauba khudong saba piragani haiki Police jinagalo myansi yam interesting so yam challenging if you are working in Manipur Police for a few years, if you go outside, let me tell you the experience that you have here is more than enough for you to go anywhere. And we can be better than most people. Yes, Ibom Chana Haikibada, Supreme Court ki order na Hauzik Police ek asti state khara da chanaba haure. Police pu force oina lawbagi mahuta service oina lawduna irang thokpa khakta da thabak tawbagi mahuta community police ki thodang lawduna miyam gandak na chatminaba tangai fade miyam na thazaba mangtharakli ba ase hanthahanna bahona se haiki. Community police ngai noina hanna da jato tokre hoyi noina tawda sini yai hoyi akoisu Manipur cases civil case ram wanina han tawda ya ni pariu ke and that is 20 years or so to come into that stage of police Manipur gi amata ngairaba National Institute of Technology Manipur da mahiroi yauna maikai kya da pendaba leiri lupa crore kya changna leikhiba machine sing mapung fana install tawdabagi wafam leiri amarom da thika piba matamda niyam gi wangmada thika pibana institute asti CBI na chingba agency singna yeng changlak kadra haibagi chingnabal leiri NIT Manipur gi Langol da leiriba mahiroi singi hostel da cha na thaknaba piba matamda mari leinaba authority da wakat labasu tabi dabadagi hauzik wathok oiri makhatana mahiroi singi wakadasi tabi daba tarabadi khongjang changsinaba sem sari athoba matamda human resource development ka mari leinaba authority amadi Manipur Sarkar na amata ngairaba NIT Manipur asi minyeng changduna matam chana asoiba sing chumthok haudaba tarabadi chawkhatpagi mahutta chawtharak pa yabagi phibam da leiri Thangmai Banamali Thongju Kendrada Manipur Democratic People Front ki Mireb Oiriba Hana Works Department ki Chief Engineer Oiramba Jiton Sana Sarmanangasi Thangmai Ban Kendragi Boat Khomba Chapada Miyamna Thingduna Boat Khomhan Khidre Razana Yadrabanina Matungda Boat Khomba Laglaroi Hainasu Mahagna Miyam Mamangda Phongdoki Ngasi Thangmai Ban Sinam Lekai de Leiba Naharo Lesemba Club Maya da Mahaki Escort Khaktaga Loinana loudspeaker Sizinaduna Mahak Masana Boat Khom Lingai da Lamdam Adongi Praja Sing Thoraktuna Thangmai Ban Praja Ushitri Bara Haiduna Athingba Piki Club ki mihut amana ISTV News ta Phongdorakpada Thangmai Banda Larik Laishul Haiba Mioi Kya Leiriba si Mahangna Ushitabani Mamangda Kendra sida amuk phawba laktraga Kendra anida vote lepliba si Congress amadi BJP na Leiribra Hangki Karigumba Matungda Mahangna vote khomba changlaklabadi maduda thorakpa afafatagi daita mahak masana pujagadabani haiki taba evil gi type ta sangakpase tasingna thamoi sokna thamoi prajana noite thungju kendra gi ndagi miyamna su khanbiramgani ado kendra animak te mahana sanari ba rule si karamano BJP na leiribra Congress na leiribra animak na leiribra aduga thamoi prajabo yamna pangdaba aduga haibanga moroi matagum sport kharaga mak masamana publicity lakpasidi tasingna thamoi pra ikai phibni aduna masina hanba sabsaba hanba warning ni karigumba masigi mathangda lakpa taragadi madu akaya toy aduna mai sakpa khotpa yauragadi madu masa masa gi maki dai to oigidabani
अमरोमदा जीटोन्सना सरमना डेमोक्रेसी चटपा लेबाकता मफम अमदा भोट लेपा करिसु कायदे अदुबु थांगमैबनगी मियामना महाकपु पामदे चंगलकनु हायरबनिना भोट खोमबगी अर्थ थोक्त्रे मतुंगदा भोट खोमलरोय हाइखि थांगमैबन प्रजा सिंहना यारे यारे थांगमैबन प्रजा सिंहना आई पामदे हायरको अदरबदि आई भोट खोमबगी अर्थ थोक्त्रे हौखिबा नवेम्बर की तांग अनिगी अयुक्ता कोंग बनांदैबम लेकाई मोरीबदा सीना फंखिबा कयाउ मक्तिंग प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर मोहम्मद हसमत अली एलाइस ओजा बाबूबू हाटपदा चेनबा मरा लेबा म्योई सिंह आइन की ओइबा अहकपा चेराक पीगदबनी हाइना सोशल कंस्ट्रक्टिव कमिटी कयाउ साबल लेकाई की चेरोल अमना हाइरी खुनायामा चौखटहनबदा पुयाना अचौबा थौदांग याई हाइना पीडीए की चेयरमैन टी मंगी बाबूना फोंदोखरे वाफम सिंह असि थाबोम अमा चुपना पुया मैथा खिबगी निंगसिंग थौरंग मरी लेनना लमयान बसगलेंदा पुया मैथा खिबगी अपुनबा निंगसिंग लु पुमानिल न सिंदुना पांगथोकपा डिबेटिंग कंपटीशन हौदोपगी थौरमदा मागना फोंदोखिबनी थौरम मदुदा पुमानिल की चेयरमैन लाइनिंगबा मंगी अकोमलुक की प्रेसिडेंट के एस एस सुमरेंद्रो मदी कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट कैसाम इबोम चाना चिंगबा म्योई सिंगसु थौरम मपु सिंग ओइना सरुक याखी किल सीएल के अमकिल अमदी नुपी समाज की लुचिंगबी सिंगसु थौरम मदुदा वा ngangi पुया मै थाखिबना अपुनबगी सक्तमदा काइथरकपगी ख्वादिगे अचौबा मरमनि हाइबा थिमदा पांगथोखिबा डिबेटिंग कंपटीशन अदुगा मरी लैनना थौरमपु ओइखिबा लाइनिंगबा मंगीना पुया मै थाखिबा असि कनानानु हाइबा चपचाना थिदोकपा चंगी हाइखि अकोमलुक की प्रेसिडेंट सोमरेंद्रोना पुया मै थाखिबा नुमित असि अमंबा नुमित हाइना पालन तौदुना लागली नुमित असि सरकारना सुटी लाउथोकहनिंगी हाइखि एमएलए मंगी बाबूना मखा तारादुना पुया हाइबसी खुनाई अमगी ख्वाइदगी मरु ओइबा लाइरिकनी लाइरिकसिंग असिदगी खुनाई अमा करमना हौरई अमदी करी तौगदबगी हाइबा याउरी हौजिकी मिरोलना पुयागी अकानब लौदुना अफबा खुनाई अमा सेमगतनबु होनबदा मिद्येंग चंगहनिंगी हाइखि कई पुनमक्से मसिना हजिक्ति अखोइदा मतेंग अदुकी मतिक यामना जावना पांगदना अखोइगी सकनोसे फुरुपसिबु साफनबु होनबदा सिया सब मतेंग ओइगी अदासि मयाम सिंगमा हौगलाइबा अखोइगी यंग जनरेशन सिंगसिदा खंगल हौददना मदुना खंगबा ngamdabagi kanu mayam ama अखोइगी कनोसिदसु से लेतब नते अदना अखोइ याबो मखैदि अखंग पुनमक्ति अखोइगी हौगललिबा नाहाउ मयाम सिंगसिदा मथंग छिनरमबसे मसिदि अखोइगी मतंगाइ फदबा पोट अमसु ओय लमदम असिदा लैरिबा फुरुप खुदिमक नुसी चानाना शांति ओइना हिंमिननबा पांदमदा खननैनबा मिफम अमा ngasi konthau zamaning tribal community hall da pangthokre nipko ichal konthau zamaning tribal amadi konthau zamamang ragailung na punna sinduna pangthokpa thoramadda nipko gi president medul maring ichal gi president ti ibemcha amadi ke gaikulin rongmaina chingba miyokya su saruk yakhi maira paibi luchingbi sing amadi mahiroi kya na saruk yakhiba thoram aduda mapi council gi advisor th maniharna पिक्रबा मणिपुर असिदा तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगी मरक्ता नुसिनदनबा तोखाई तानबा अमदी थाजनदनबा सिल्लिबा असि भारत लेंगाकननी मरमदुना अखोई पुन्ना ज्ञान तामिनदुना अमत ओइना लेमिनबा मथौ ताई अखोई गी हौरकफम अमतनी हाइबा वाखलोंदा मपान गी थौइनसिन चंगहनदनबा अपुनबा मणिपुर अमा सागतपा मतम ओइरे फोंदोखी हौसिक मणिपुर दा तोंगान तोंगान बा फुरुप कुसाना मंगा सिना मागी अकल अकल फुरुप सिंगा अपिक अपिक फुरुप मैम यो सन्नरकांदा अइना मैतैनी अइना नगानी अइना कुकीनी हाइदना अखोइगी ग्रुप अहुम सि खतन मरु ओइना मणिपुर दा अइना थमजरगे अहानबदा मसि थमनरकांदा अइगी ग्रुपना मणिपुर सि अदुगी सरुकिना अइगिनी अदुना अइगी लमदुना अखोइगिनी हाइबा मीदुना अखोइगिनी हाइदना दुम सप्पा ग्रुप अमनसु हाइबा सिगा चमनबो वखलोन जे दुम सप्पा ग्रुप अमनसु सिगी वखलोन जे दुम चतना लैबा सिना मरम वर्काना ngasi solai badi ngasi koi ima lebak manipur se aigini hare wakalo se seida aigi ko wakan se sapena maram warkanda akoi ngasi manipur si kai bi abagi adu gumba ati basi lakpa masi kai da nabagi da mata koi ngasi gyan tamina badu mathok tare ai badu di adu ke themdo de ne koi sinhan jale se ngasi Ketrigaw Kendra gi manung chan babamon kampu gi tongan tongan balambi sing chahi ahung gi mamangda WBM lauraga thamlambadagi ngasi fawba sembidre lakliba tang 35 fawgi manung da sembidrabadi lambi thingba yauna akan bakhongjang kya changsilagani haina Purairomba Youth Club ki General Secretary N Bankim Chandra Phongdokri wafamasi ngasi club amani mera paibi gi myoi singna lambi se phibam yengsin bada phongdokhibani magna makhatan haikibada Imphal yari poglambi da chatliba Bamon kampu okram lekai hirem lekai amadi sagrak pam
लेकाई असि ब्लैक टॉपिंग तौदना चाही हुम थमदुना लागली मसिदा केंद्र की एमएलए दा कयारा खन्ना हाइजरबसु ताबिद्रे चाही असि मे की तांग मापंदसु एमएलए मसा उनदुना तोंगान तोंगान बा हिरम कया यावबा मेमोरेंडम अमसु पिशन खरा मरमदुना मरी लेनबा डिपार्टमेंट मिटिंग जंगबियु हाइखी अखोई कईगुंबा अखोई नवेंबर की तांग 13 फावबसिदा कईगुंबा ऑनरेबल एमएलए ना कईगुंबा लंबी सी कोयला साबगे अखोई रेस्पॉन्स पिरक तरफ तारगदी अखोई प्रजा मियाम का लोइना अखोई तसेंग याइबोक लंबी सी अखोई थिंजनबगी अखोई खोंजंग अमा अकनबा खोंजंग अमा अखोई संगठन जगनी आना अखोई District Magistrate Imphal West na ngarang thokiba order mana district asigi malung chanba thangmoiban assembly constituency gi marak ki mikhal tha asigi tang kunma thoida pangthoka doriba asiga mari leinana lana yumgi gate wall amadi government ki office tingi wall amadi gate ta election ga mari leinaba che chang napsinba thingkhiba ga loinana hana napsinlamba singsu khudak ta lokthokna ba khangan khre hairi Manipur hockey na lagliba November ki tang kunni thoidagi kunmapan fawba Khumal Lampak Hockey Stadium da under 16 men and women hockey tournament pangthok lagani hairi tournament asi yaugtaba club amadi association singna sanaroi singi list lagliba November ki tang tara fawgi manungda pikhalakna ba khangalagli maruiba paw amuka na pizari NIT Manipur da aran ba thabak thorong kya tawbana mahairoi sing yauna maikai kya da pen da ba phaunari Miding tabiri ba punamapu amuka na khurumzari